New RGS Perdana Rekod Surabaya. Tade boleh, tade harapan boleh, oh, tade boleh, tade harapan boleh, keangkui tika, keangkui tika, takun sekali malaka ke hati, tade boleh, tade harapan boleh, keangkui tika, keangkui tika, sepon diberi masa ke hati, tade boleh.
pas aki melolo ate bule pun leso pas aki melolo URGS Perdana Rekod Surabaya. Pas aki melolo
New RGS Perdana Rekod Surabaya. Masalah seni kini benti kaparaja setong tetisa kemi tiga pun alba tak ingat biasana tak ngerti kakak rupa tak sadar jebulaka nikah kibinina samorana kakak bulan saporana kakak bulan tak kuat duh rasana bulan saporana kakak bulan Bula pun tak kelar tika ros terosan kulis ate king tak besoan ho 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 padha masa roma angu apisaan bengse benceleni odikna Poncoko bulanala Joko bulaka salah tak sadar jebulaka nikah kibinina saporana kakak bulan saporana kakak bulan tak kuat durasana bulan saporana kakak bulan teka ongku tika teka ongku tika apisan tak tukar teka meski hina Penreng tuana bula pasrah dekasih kau besar ho 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 ane takdira se acareta poncoko bula se fitnah orang pera aja tak tahu saokuna tak sadar jebulaka nikah kibinina saporana kakak bulan saporana kakak bulan tak kuat durasana bulan saporana kakak bulan New RGS
Perdana Rekod Surabaya. Estona bule dekatika narema apa benar nangis ate nika dunispa bila pun katika bule sapna rema pun pasrah bule kala bentika mungkin pun tak bisa
URGS. Udah dari kau Berdesi atanya Prabun apa janda Duh ngabus de remah Masa tak ngertian Berdesi atanya Prabun apa janda Duh ngabus de remah Masa tak ngertian Ulah pon janda ki guru apa Benih karena kudu selaina Oh saking lah tak pada visi misi lah Kuduna Ule madepa apa berdina Berdesi atanya Prabun apa janda Ku ngabis di rumah Masa tak ngertian Bulah pon janda Ki buru apa Benih karena kudu selaina Oh saking lah tak pada visi misi lah Berdina Boleh madepa apa berdina Angkok Prabun apa janda kak? Praban tale. Janda kok kak?
Korang seto satus korang seto korang seto satus korang seto nyamanatika seeka seput siang bermalam orang seto satus korang seto orang seto URGS Perdana Rekod Surabaya Selvi Mas Andi buru-buru ikan lele perdana menyala le tade boleh sebulan karisa selain adika bulan tak tarisa tak boleh sebulan taresna salain natika bulan tak taresna menggelum ate coba tika orang seto satus korang seto orang seto
sekarang seta. Oh, orang seta. Jaga odi na ore, jaga odi en sing masing. Jaga odi na ore, jaga odi en sing masing. Salah na ore tabe, salah na bibi tak pada. Mon berde ore ngaji, je obu jaga kanca, je obu jaga
URGS Dan dari kota Surabaya Mbak Salvi. Halo Mas. Ngideng ka beretika tekan akabina asokor deka Allah gula norok bunga manter langkeng saterosa benta atau kara rumah tangga sateja butuh kejujuran ini cuma belenca tapi kesetiaan
GS. Perdana Rekod Surabaya. La 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 la. Pikir nasib aku hati bini si kadua arasa telka gila dendema pas jana aki nazapa. Pikir boleh tak nyaman, apabila ingat simpanan. Aku nak lesok tak
Bele bule apa setua oh hey pikir-pikir boleh tak nyaman apabila ingat simpanan oh guna lesu tapi kembali duka dumbanya setahu Aditya Audio URGS URGS iki lho bolo iki lho halo
Perdana Rekod Surabaya. New RGS Mas Andi. Selwi. Asik. Sandi. Bermabu tak senang jika manis pami senang. Bermabu tak kinang bila tak ketemu tika. Ku mesti bisa kebengerongi, ku mesti bisa kebengerongi. Kau benar tika tak pusenin. Bermabu tak senang jika manis pami semang. Bermabu tak kimeng bila tak ketemu tika. Tika genteng aku bengerongin, tika genteng aku bengerongin. Robena tika tak ada bukin. Bermabu tak senang jika manis pami semang. Bermabu tak kimeng bila tak ketemu tika. Senang jika manis pami semang. Bermabu tak kimeng bila tak ketemu tika. Mas Andi. Asik. Selwi. New RGS Perdana Rekod Surabaya. Kengamotin bule kapuru kawin bilangnya kilupa motif bule maklai tuli kabi. ku mesti bisa kebengerongi, ku mesti bisa kebengerongi. Robena tika tak pusenin. Bermabu tak senang jika manis pami semang. Bermabu tak kimeng bila tak ketemu tika.